محمد أسلم مرحبا أسلم. Le souvenir du journaliste de la télévision algérienne Smaïl Yefsah reste vivace de par sa popularité, même si la cérémonie de commémoration de ce triste événement n'a pas drainé une grande foule mardi 18 octobre 2016 à Tel Amaran, son village natal, et au cimetière où il est enterré. Les témoignages le prouvent et vont tous dans le même sens, modestie et sens de la communication avec les gens, auquel il faut ajouter sa compétence sur le terrain et à l'écran de la télévision algérienne. La cérémonie de commémoration de son assassinat le 18 octobre 1993, qui s'est déroulée en fin de matinée devant sa tombe, a été marquée par le dépôt d'un bouquet de fleurs, une minute de silence observée à sa mémoire et une prise de parole de plusieurs personnes qui ont fait le déplacement, dont des journalistes, notamment de la radio algérienne, et d'El Watan, le journal connu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يغدي خلق المؤمنين. أنزل بالله العلي القدير ويجعلنا من الصادقين ويهدينا إلى الطريق المستقيم. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. إثمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام النون مرحبا يسون أكدوا السماء هذا تونسم واسم كتاقي وش 23 إسماعيل يفصح الله يرحمه هذا يرحم ربي الشهداء. إسماعيل يفصح مازال الساقيون توسن هذا. إسماعيل يفصح نورمالمون يتوسن دي العالم. إسماعيل يفصح يتوسن دي الدنيت ماشي ديال الجيري فقط، ولكن أماكن يتواتسو هذا فلان غزيلان لا ميزون دي ديسيتيزيون جو سا روفيان إسماعيل يفصح نورمالمون. لكن إلى الأسف الشديد مازال خير على الزداد، مازال ربما غادي صح النوفالنا غادي نبدا إسماعيل يفصح كيني ماشي داك كاين شكاناتي تنتظرو فلاش يعفو ربي غادي يجعل ربي نطرح هذا الرحمة يلقى ربي حرقارا وغرقارا غادي يجعل ربي غنزدو غادي بحيرة الجنة العالية غادي يجعل ربي قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. يلقى ربي يبغى يخضع يبغى يخضع يلقى ربي قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je l'ai connu à travers toi, dans le Comité national contre l'oubli et la trahison, qui réunissait différentes organisations de la société civile, des forces politiques et puis des familles victimes du terrorisme islamiste. L'assassinat de Smaïl, ça a été un des assassinats qui a bouleversé la société algérienne. C'était un visage connu, aimé,
une personnalité attachante et ça a profondément bouleversé. Tout à l'heure, en lisant quelques-uns des messages de condoléances, on voyait un peu les milieux très différents qui ont pu se mobiliser justement à l'occasion de son assassinat. Des gens très différents dans les institutions, des associations de différents coins d'Algérie. C'était pas juste sa famille, on comprenait que sa famille c'est toute l'Algérie. Et une certaine conception de l'Algérie, et je suis content un petit peu de retrouver ça aussi ici, un petit peu autour de cette tombe aujourd'hui. Sa famille, des amis, des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées qui sont engagées dans différents combats, y compris le combat culturel auquel Smaïl était attaché et qu'il représentait et qu'il incarnait. C'était ça qu'on a voulu atteindre à travers lui. C'est ce qu'on a voulu briser comme ça une certaine conception de l'Algérie, éclairée, tolérante, faite d'art, de culture. Et ça s'appelle un crime contre l'humanité. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. C'est pas juste une personne qu'on a voulu atteindre. On a voulu atteindre une société, on a voulu atteindre une culture, on a voulu atteindre une nation. Et un crime contre l'humanité, c'est un crime qui est imprescriptible. Un crime contre l'humanité, ça a été jugé par le passé des crimes contre l'humanité. Ça a été jugé à Nuremberg, contre les nazis, qui ont tué des gens pour ce qu'ils représentaient. Pas uniquement comme ça des individus, mais pour ce qu'ils représentaient. Ben, je pense que Smaïl a encore droit à la justice et à ce type de justice-là. À la justice qu'on rend pour des crimes contre l'humanité. يمكن اسماعيل في الشافور بن من طيب اشخاص في السنه اطراف ادلسيه ولا هذا شو غادي نديرو حسب عطاس مي انشتي كيما يدو سنه ساكيو تسمي كيما اسماعيل باسكو يكون اكثر يشوف هذا شنو تسوس يمكن تقرا هي الكلت اكدود تزغ تسوس يفرجن الموت ايش هادي اللي شويه لا صافونت الملك تشبيحين لا كوف الله يسمع النهار اسمع اليوم نحملها دي تلفزيون ولا سمغا كاكا اسمع ولا دي تلفزيون دير راسات مكوله غاسي ديك دير وراني دي ساكنه في كاس الميدان يوساي داك راسك يخدم لي زانفورماسيون الصغار انت وليس مازيغ وليس قبايلي وليس حنين وليس رقاز ولا اسمع كنت سنغ بروفوندير قال لي خدم اسمع كي لو غاسي الكولف لو غاد مسكين سي اسمع كي دير الكران اللي ما رحنا كين لو غاد مسكين كفايه كل كني لو غاد دبر غير كل كني ناس مكلا شو ميزمر كثير غوري جالغ دايني كان جالغ تتصبلات نخد يخدم يا راسن يخدم يدسن يخدم انقال لان يركل جالغ تدبرات نخد ينتقسي سبب الانسان صارب ثني غاس قوليت ولا شيت ينتقديس جال فرحه فرحين ما ولينا كنجبدنا البعض كني فلسا كنت الملك تشوي حي يسمع لي يفصح نحمليت يتغاضى غاضى في راس الحاله مطاع رجال تمي ديال الكل مي يغلبوا البعض يغضل يسيدو ديال الكل نغلي ياك يدس تيسا كنت غور داخل تحرق غاك يدس حوزه يا الكل حوز دايره بالنغياك ياك النغيا الكل وين يغلي النغلي هذه يا بنا ترى حدا رحمه افلس يا فربو من تا مدني زبورنا من دانا الفيروس ومازال على سلار النون يموت دركاز يموت في ثيدت يموت في بوليس لا اله الا الله محمد رسول الله من تمدنا من تمنا روحنا من تمنا دارنا هذه يا بنا ترى رحمه افلس يسمح ربي يسمح بالله يكتم دار ستة مديت يكتم دار في 11 كير نتعرف ملوكا في نوالي لواني بون عم الزي على ولنا كذا مي نسمي تسمي موسى تقلبوا كل عربان سيرة في البان دينا ما عربان قاش كندير قلب العربان ما حد عرف الله سيرة العربان خلا ما عاد مثلا اسماعيل نفد شويه خلق ما يعرف ما بعد كذا حر من سلم من ساعه اسمه انا الشيب المحاشور ساعه مبروك فبندنا ليست مقابله احنا كنساليو في الجامع احنا كنا بور لوغ زيدي لين لا بيبينيير شو لا بيبينيير يرحم ربك يرحم ربك
الخضار غادي يبغى نرزا انا ميليليا صورنتي دينا غناس نسلالك الدنيا الكليه اسماعيل اللي في الصح الموسى يحزن ولادي حزن ضاط عمرها ما تحزن السعيد الحق في الزموني دار باض يشبه من الحباق الصاغدة نمشيو من المتساقي ما صحاب حزن ضاط عمرها غادي نويزي الغاشي اسمع كني مربح نويسان اسماعيل ديما يتشالي ما تسولا داخل الخرن الزمان داخل الزكي دي طيب هكي رحمة ربي ما اسماعيل هكي يا ربي الجنة هذه رحمة ربك وياك يموتن لان غيموتن ماشي غافي غيموتن في ثمور سنين يموتن في رحمة ربي ويا ربي الجنة. بارك الله. اي وقت يسمى رضا كان اسمع لي في صحة هذا الرئيس. من هذا الرئيس لكن خمسون يديروا حال شي الجزائر هذا حوايج امان شكاع من غادي وامان خمسون ايوا بغيني دنتسا من اذا مشطح يفقد الناس ما سويتي لان الناس باش يشعفان يغالي يفقد يبد اماني نقصر صافا نقصر من الدري باش ان شاء الله نحوس للجزائر يغالي يكتب ربنا يحوسها. اسمي السليغ نغانت مكي اسمي السليغ نغانت ل 18 اكتوبر 93 اللي مارشي مونتراي دي باري ساعه يوم داكلي ودنا زنوز السلعه يكوستيميتو لقاش يساهم في ترانزستور دينا غير ثورت الى حب بارمانونس غاب داس قصير غيدس الميد انونسين ان جورناليست اساسيني ان الجيري لو نومي اسماعيل يفصح غا جيتي شوكي دينا الركز رحم ربي فوالا اكيني هذا c'est un jeune fleur d'âge comme beaucoup d'autres qui ont été massacrés. يتواغضران ولي اثنين غادي تروحوا هنا لروان يباحن يعني. خلصوا ان شاء الله. لاقينا هذه. الله متواشين ولكن البيض اللي كان نعم ماشي الصبح هيك كان يلا سكواس نسمك ثيثي تولى الغاشي لا طاس خاص والسناره العمليه ثملانه ولكن وندم لا ذاك والله راكنا ارتد مقرا غريدين على سنيه خاصة كنا سليكران تلفزيون كانت السنن ولكن وراسنا ربما كان ديك مسنا مش طاح معك مسنا مقران السنن زان دا شو يحمل دا شو يكره مادة سكال غاشي أرغورنا تكسن على الوحش معنا ناس ماشي حاشا كنا سوات قذفن أطاس الجزائريين يقتسو جرحن أنت شي سكا أنت شو ولكن أنت شاقرنا علي اسماعيل وكذويا ضموتنا راه خاطر وكرنا خضعان خاطر وكذي يكرن وكذي خضعان مازال هنا تعايشين هنا قلنا ذي لي بالاس تعايشنا من كنا الحمد لله خلاق بخير خاصك قاس الجرح مقر الجرح ولكن قررنا علي 23 سكواسانا مزنا كنا اللي كان اللي كان الور بالوجه هذه نسميتين غادي نسكن وكذي روحنا وكلا في مرتاقين لكن يروح عميس اسماعيل مزوالو 18 سكواس ديال عمريس en 58 le 18 افريل 58 18 سنه ديال عمريس هذا مجاهد هذا طويله نسمى نصبر خاصك كي مثلا الخطا ونستحي راس المسنين مثلا ناضويه لا الموت تشبح يشبح في الغاشي ديوسان في الغاشي يترون في الغاشي حزنا في الحق لا الفاميليا تنشعل راه في مصر 5 ايام الغاشي ذا إيفرانيين ماشي فاميليا هنيفان إيفرانيين مقراثني دنك 3 أيام مثلا مقراث كرالا عسكر هناك كان دي زوفيسيي نانك ونفهم على غير نغار سيما نسن يكون نفهم على معنا ناس سيكي ثانوي ثيغار واجي نفهمي وين يخدم كراتيا هكذا هي. L'assistant s'est retrouvé par la suite au domicile de sa famille, situé à l'entrée du village de Tel Amaran, pour visionner une partie d'un film documentaire le concernant. يوميا في الشارع في مواقع عملكم.
vivre à la Lucas. Quand on voyait le JT, on voyait Ismaël, c'était autre chose. C'était, il avait un débit, ça l'avait marqué, et Mustafa Modeste, c'était quelqu'un. القاسمي محمد السعيد سكت يزوزو